Lijep pozdrav svima. Evo, već sam u nekoliko navrata rekao da ću se pozabaviti sa CMS-om i da ću ići nekim redoslijedom, međutim, s obzirom da sam dobio upit, drago mi je da imate pitanja i rado ću pomoći, pa ću malo napraviti jednu iznimku, a to je da ću snimiti ovaj video koji sam zapravo na kraju trebao snimiti, znači kako staviti web stranicu sa localhosta na vaš pravi web server, ću napraviti sada, tako da ću kasnije samo lako preimenovati video dok dođe njegov redni broj po redu. Pa krenimo redom. Evo, ja sam napravio čisto radi pregleda, tu je došlo do nekih grešaka, samo malo da ovo ispravim jer me ovo užasno nervira. Dobro, neću se sad s tim. Evo ga. Pogledajmo što je potrebno da bi web stranica funkcionirala. Trebate eksportirati bazu podataka koju ste napravili na vašem localhostu, zatim je kopirati configuration datoteku sa vaše Joomla stranice na desktop, zipati sve datoteke koje Joomla stranica sadrži, izuzevši spomenutu configuration PHP datoteku. Evo ga, ovo troje je jako bitno, pa sad krenemo redom. Napravit ću jednu mapu na desktopu koja će se zvati backup moje stranice. U nju ću staviti apsolutno sve što mi je potrebno. Idem do svoje web stranice koju imam već pripremljeno. Evo nas tu. Dakle, označit ću sve ono što moja stranica sadrži i označit ću configuration PHP datoteku. Zbog čega je ovo bitno? Zato jer configuration PHP ću morat mijenjati, to jest vi ćete morat mijenjati i zato bi želio ovo preskočiti i stisnut ću kompres. Treba ćemo neko vrijeme da on to sve stavi u jednu mapu. Napominjem, ovo dobro zapamtite. Dakle, vjerojatno koristite 7-zip ili WinRAR aplikaciju, ali ono što morate napraviti je, dakle, nastavak vam mora biti zip, a ne RAR. To obavezno morate napraviti jer ako ćete napraviti RAR datoteku, nećete moći eksportirati kada ćete staviti tu datoteku na vaš web server. Evo ga, ovo je brzo gotovo. Ovo će se zvati spremno za upload. I ovo ću sve fino kopirati backup moje stranice. Ovo slobodno sad izbrišemo. Ono što ću još kopirati je configuration PHP u backup moje stranice. I zapravo to smo napravili to. U localhostu ćete i dalje normalno moći raditi ako će biti problema. Zatvorimo localhost, on nam više uopće nije bitan. Ono što nam je bitno sad je napraviti eksportiranje baze podataka. Ja mislim da sam to tu i naveo. Samo malo da vidimo. Zip.df, kopirate. Jesam, ono prvo sam naveo. Dakle, otići ćemo na moju bazu podataka. Označit ću Joomla. Dakle, to je baza podataka moje stranice. Tu su sve tabele koje su potrebne i otići ću na export. Stisnut ću format SQL i go. Opa, malo je problem, već znam gdje je problem. Znači ovako, neki serveri imaju složeno, ovisi od vašeg localhosta, da ne mogu eksportirati odmah, pa ćete otići na custom. Vidite da je stavljen view output as text. Dakle, on je meni ponudio tekst, ali ja hoću da mi bude datoteka SQL. Evo, označio sam save output to a file. I otići ću na go. Automatski će nam se ova datoteka spremiti. Idemo pogledati. Evo moje Joomla baze podataka. To ću fino kopirati. I stavit ću je tu. Evo, ove tri stvarčice su zapravo jedina stvar koje su nam potrebne tokom prebacivanja web stranice sa localhosta na server. Idemo sad vidjeti ono što sam naveo, što je još bitno. Dakle, postupci, ovo ću staviti u PDF datoteku i na Dropbox, tako da se možete preuzeti. Možete po tome raditi čisto da pratite pravilne korake, dakle da znate gdje ste i pratite moj video, naravno da ne bude nekih problema. Postupci na vašem pravom hosting serveru. Kreirate bazu podataka, naravno trebate znati zapamtiti email lozinku, to obavezno zapišite ili pospremite u Word i nekamo na disk jer to će vam stvarno trebati uvijek, te uploadati zipanu Joomla stranicu na server te ju eksportirati. Ajmo sad vidjeti kako to izgleda kod mene na serveru. Dakle, localhost mi više nije potreban. Ono što ću sad napraviti, ulogirat ću se
na svoj server, to jest na svoj hosting provider. Normalno neke stvari će biti zamaglanje, tako da normalno neke imamo osobne podatke koje smatram da ne bi trebali vidjeti. I idemo sad ubaciti, prvo što moramo napraviti je ubaciti bazu podataka. Otići ćete na bazu podataka, naravno, add new database i evo mi subfix. Znači, ime već on sam generira, ovisno o hosting paketu. Vidite kako da je široki taj pojam. Naravno, on će biti zamaglen zato jer su tu kakvi kodovi koje smatram da nije nužno vidjeti s vaše strane. Evo, dodat ću daljnji naziv, recimo moja stranica. Tape će ostati MySQL. Database username, to obavezno trebate zapamtiti, možete nazvati bilo kako, evo, pošto već se baza zove moja stranica, recimo da ja nazovem to isto moja stranica. Lozinka, kliknite da vam on sam generira lozinku, to će biti vjerojatno jedna, vidite sami strong lozinka, dakle zahtjevna lozinka, show, i evo pokazao mi je kod. Ovaj kod ćete fino kopirati i spremiti ga zajedno sa čitavim imenom ove vaše imena baze podataka. Ovo neću gasiti, zato jer ja, ako sada stisnem OK, ja imam mogućnost staviti samo 2 baze podataka, a već sam to iskoristio jer imam 2 web stranice, tako da ću ovo otvoriti da vam prikažem gdje šta ide. Idemo sad na sljedeći korak, ovo mi je ostalo otvoreno, dakle file manager. Ono što ćete napraviti, otići ćete u vaš root direktori, gdje ćete napraviti normalnu mapu koja će biti uglavnom ime vaše stranice. Recimo, moja web stranica. Pritisnut ću Enter, evo moje prve web stranice. Ono što ću sljedeće napraviti, otići ću na Upload Files. Otići ću na desktop, backup moje prve stranice. Evo nas, spremno za upload. To je ta datoteka koja mora ići gore. Tu budite strpljivi i datoteka će otići gore kada otiđe, naravno. I evo ga, recimo sada, ja sad neću to uploadati jer bi dugo čekali. Idemo sad vidjeti kako izgleda zip datoteka. Evo moje zip datoteke, recimo. Ja ću sada kliknuti, ničeg nema, samo je ovo. Znači kliknut ću tu kvačicu, stisnut ću na more i extract files. Nakon što se sve ekstrakta, vidite da imam sve ono što ste imali na localhostu, vašu web stranicu. Moj savjet vam je da zip datoteku uvijek imate gore, da ne morate svaki put uploadati, jer zamislite, ja imam 330 MB web stranice i to bi svaki put ako do nekih kompliciranih stvari dođe, do nekih grešaka, ja bi morao uploadati. Idemo sada dalje. Web stranica je gore, ali naravno ona nije u funkciji. Ono što morate sljedeće napraviti je promijeniti PHP datoteku, takozvana configuration datoteka. To je ono što nismo jedino uploadali. Evo, sada ću ja to otvoriti. Otići ću na full screen da vam bude jasnije. Pogledajmo. Ime moje web stranice je tu. Ono što moramo promijeniti je ovo prvo. Dakle, public host, local host, samo malo, sad sam se totalno pogubio, gdje mi je user, pardon. Public DB, to je takozvana database, skraćenica. Ipak neću biti u full screen jer ću morat kopirati. Sad, dakle, idemo na one podatke koje ste vi zapisali. Ovo je ime moje stranice. To ću kopirati, naravno i ovo se sve treba kopirati, samo mi neće sad to značiti. Znate na što mislim, nismo glupi. I evo ga, kopirao sam, znači, recimo moja web stranica, nije bitno sad. Ali tu ide taj znak. Opa, svijetli mi se nešto crveno, nešto nisam dobro kopirao. Aha, izbrisao sam, pardon. Pazite kod ovih apostrofa da nešto ne izostavite ili da vam se nešto ne desi. Ono što ćemo dalje napraviti, public database prefix, to ne. To ostavite kako vam je on generirao. Sad dolazimo do druge stvarčice, user. Dakle, user je ono što sam kreirao. Dakle, meni glasi user. Ovo plus ovo dalje. To ću napisati, dakle, tu, ovo ćemo izbrisati, recimo, i lozinka koju ste kreirali. Ja naravno neću sad staviti točno. Ono što dalje moramo napraviti je promijeniti log5 i tmp5. To su takozvane login to server
petovi, takozvane lokacije, koje su vam potrebne kako bi server funkcionirao. Točnije, web stranice će vam raditi bez toga, ali smatram da je nužno da to napravite, jer nećete moći instalirati koje kakve third party extensions, jer neće naći path to server, znači neće biti ovoga servera. Zašto sam se spojio na svoju web stranicu? Pogledajte gdje se to održava. Dakle, globalna konfiguracija, sustav, evo, putanja do log mape. To je takozvani logs. Sad ću vam ga pokazati. Gdje mi je tekst. Sad sam izgubio tekst samo malo. Evo ga. To je ovo. Log. I sljedeća je tmp. Evo, tmp. Temp to map. Znači, to je to što morate upisati. Vidite da ima, naravno, ne vidite jer je zamaglanja, ali uglavnom dosta je poduža adresa. Ono što vi morate napraviti je otkriti koja je vaša zapravo putanja do te mape. Pogledajte sad, to igra ulogu u vašem hosting paketu. Dakle, naročito se to radi o tome da će vam to biti izdvojeno negdje lijevo u gornjem stupcu, recimo pisat će vam ne znam, _var, _www, ime hosting providera, vaša stranica, moja web stranica, _tmp. Sad, recimo da u slučaju to piše, jednostavno, mijenjate uvijek ovaj naziv, pogledajte. Dakle, ja sam vam samo ostavio da se vidi jedan dio moje adrese, to je već ono što sam spomenuo, želim zadržati privatnost. Dakle, tu nešto kopirate, bla bla bla. Crtica, uvijek vam mora ostati ova crtica prije logsa. Isto tako, ovo vam mora biti isto. Ako je adresa recimo jedna gore, ta adresa ostaje dolje sa tom crticom tmp. Evo, to znači ovako izgleda. Naravno, ovo su netočne informacije, ali jasno vam je na koji način to radi. U slučaju da dolazi do greške, naravno ovo neću pospremiti jer je nebitno, u slučaju da dolazi do greške morate spojiti vašu web stranicu, to jest dodati novu domenu. To obično dok kod provajdera napravite, hosting paketa, dobite već sređenu domenu. Recimo vaša domena je vaše ime i prezime.com. Ovako će vam lijepo biti označeno ime prezime.com i ono što je bitno je to da povežete vašu dokument root folder, je mapa gdje se nalazi moja web stranica. Sve ono što sam eksportirao je u ovoj mapi tu. I to je to. To morate povezati obavezno da bi web stranica radila. Sve ste napravili i samo što je nužno još napraviti je configuration datoteku prebaciti u glavnu mapu vaše Joomla stranice. To je najjednostavnije, zato ćete otići pod sljedeće stvari u vašu mapu i ovo je moje ime stranice, dakle sve je nutra, upload files, označit ću configuration, tu mi je sve označeno i choose. I to je to, uploadat će vam se ta datoteka. Ja se nadam da je to skroz jasno bilo. Ako ima bilo kakvih pitanja, znači web stranica će raditi, jer ja sam upravo tom metodom išao, uvijek radi. To nema nikakve sumnje da će se nešto desiti ako pratite ove postupke koje sam pokazao. Jedan je problem taj malo jer stvarno ovisi o tome gdje se nalazi, dakle, ove lokacije log peta i tmp peta. To je bitno i to napravite tako da možete direktno sa vašeg backend sučelja u control panelu, znači na Joomli, instaliravati direktno ekstenzije. Jer kada uploadate bilo koje slike i bilo šta, prvo ide u ove mape, najčešće tmp5. Evo ga, to je to. Znači, ovaj video je trebao, već sam rekao, biti na samom kraju, ali nadam se da sam pomogao. Ono što tu sam napisao configuration datoteke, morate promijeniti sljedeće. Povezati s pravom bazom podataka, promjena imena i lozinke, promijeniti tmp, odnosno pet lokaciju, ovisno o hosting provideru. I to je to. Web stranica će raditi, dakle ovaj video koji treba biti na kraju malo uranio, ali nadam se da sam vam pomogao. Komentirajte, lajkajte, bilo šta, dislajkajte, nije uopće problem. Tu smo da me uputite na bilo koju kritiku, jer i sam znam da puno pričam, a valjda dosta i dobro kažem. I nadam se da će ovaj video biti od pomoći. Evo, ako želite još neki tutorial prije nego je po mojem planu, javite se. Hvala vam na gledanju i do sljedećeg gledanja. Pozdrav!